Kanitok Akashwani Shillong kubor iktin Jaiñtia wuprach pi de yup sedap. Kikmat wa emkam yong kubor. Phah ke Supreme Court wa ksaw surok to booh biang yaki chagi thaw ki yong ki hadien urada pynkhuid wa tika yaki. Phah CM Conrad ya ke kynhun cha Khonjoy wa Maheskhola wa wichar bniah ya iko yong ki nong chong khapood. Thmu sorkar wa kynriah thaw ya ki wadai madan na Laitumkhrah kat ha khon chonglad. Pynman ke SBI ya ke Financial Inclusion Saturation Campaign ha riboy. Ki khubor ke bniah ka Supreme Court da penkala ko ya ke hukum wada wanachwa hayato wa ksaw surok ha Delhi NCR de warai wa ksaw surok ki wachakem to upenlait no yaki chagi thaw tri ki yongki hadien urada pynkhuid wa tika yaki lait no ya ki tu ki wa em ya ke kejut rabies wa ki wa em ha iong iman iwama ka bench wada ya khmat daw justice Vikramnath de hukum ko wa uchna ki thaw ibam wa kerpang Dewa penyar ya kini kemakot duma hawro keri ka yung wichar de penkrek kam ko hawro ki jala wa Union Territories wa uchna ya ke policy yung keri India wuro ke wi de wei ke waterwa wa kynriah ya ke jing ujor ki wakam gini ha ke yung wichar ko wa khlido ka kod de penskem ko le ya ke hukum ko nechwa wa ki seng wa chonglad wa kynriah ya ki ksaw surok daw cha penat ki ha ka ai Chief Minister ke Jela Meghalaya Conrad ki sangma wa Minister ki kampo yung ba Preston Tensong da Phah ki ya ke kynhun ke walunut ki nong mi khman wa lai jni cha khapood hadien wa yo ujor na ki nong chong yong ke chnong Khonjoy wa Maheskhola hajrong iko iong ki kini kinong mi khman de kentup ki ya umartan je sangma MLA kamendi pathar advisor HM Shangpliang wa vice chairman kit borlang nongrem dia ki wa trechong yong kchnong Khonjoy bi rangungai wa Maheskhola ha ki wa kinong ya khmat chnong de ki ya ka dorkhas cha uchim minister umartan je sangma de ong wa kinong chong de khana ki wada or wahab ikerpot wa ki BOP I wada Pynman yaki wogop siatu ki na Bangladesh changpliang wan da ong wa iwan siatu yong kinong Bangla da bo ko ha ima ukrob ha kham tam ya ki kenthai wa ki khna ka cabinet minister hiju ipor ko manle kam ka MLA yong Laitumkhrah ka amperin lengdo do ongko wa ka sorkar daw kier ko na iwan imi na iman ilong hawaya klam hayato kynriah ya kinong dai madan na Laitumkhrah de klam ko le ye kam yong kirukom krek kam ki biang we de pindikna ko le wa ka sorkar daw le ko de wa pin snyau khian ne bha wa kani ka kam to ko yato wa karukom imja yong ki bru da ong ro ko wa ka sorkar uyele ko wo chimkhia wo kynriah thaw ya ki wadai madan ha ki thaw ki biang hadin ijob iwa kynriah thaw ya ki wadai madan na police bazar ka sorkar kat di de Thmu ko wo kynriah sai ki wadai madan na Laitumkhrah civil hospital wa motpran kat ha khon chonglad yong newsnem ka State Bank of India SBI de Pynman ko ya ka Financial Inclusion Saturation Campaign hanong po nigisni ha ka District Library Hall da ka thong wo yo chispa na ka chispa ya ki scheme pisa ha po ka government financial scheme ya gani ka campaign ne ka yalam ka wada sedang ha ka riwro ka wi nedo ka chitrik unai nyau we ka pteng kat hado ka liphau trik unai khende araja arphosan de wan inventalang da deputy commissioner ka riboy Abhilash Baranwal chief general manager ka SBI NE circle Prabhas Bose wa general manager Amresh Kumar Jha ka SBI de ekti ko ya ka check CSR ko wa arhosan laktingka neventa ki sospa ar phawut kinong yo mentoy de sam ko le ya ki chithi ira poisa cha ki warep ya uso troin wa ki SHG ka scheme de kentup ko le kam ka PM Jan Dhan Yojana PM Suraksha Bina Yojana PM Jiwan Jyoti Bima Yojana wa Atal Pension Yojana kini khubor wan HP next station yung Akashwani Shillong
Ka Minister Jaiñtia yang kejala Meghalaya gekong amprin lendok desnyau kia ko hajrong ujur yang udrok ha Shillong. The banjur kole yai emkam githau sumar iwarab ha ni winta gitu giwachak ta. The ongkole wa githau sumar yang kejala kat ni manki kiwaduna bha wo penyai ya ie ha isumar ya kinong didrok. Hei to wa ijia iwadang dem. Hei wagawi ke kena kentai ke wada ca injang ha ki brusi ha jayau ke kong amperin da ongko wa ini to da mani iwa senyau cerkai bha wa da ongko le wa ga sorkar dang pik bha ko ya ga ni kam. Hawa pensenyau ya ke dream mission ke kong lendo da ongko wa ke ni ke dream mission wandra ko ya ke kabu ko emkam bha ni benta ke jela Meghalaya ha ko wo pencur ya ikun perca ya udrok. Ko All Primary School Teachers Association APSTA da Pynman ko ya kaya lai pagba negasni ni benta wo penbaik smart ya iko iwachem da kiwasikai skor primary ha kejela. U General Secretary ka APSTA uba FC Shulai deklamu ya emkam wo penbaik smart ya iko yang kiwasikai skor katwa ka Assistant General Secretary ka kong Wijonia noplo dapat scan biang ko yai ang nod iyongki nevinta kabha kamiat wa kahok kayongki. Ka Meghalaya College Teachers Association le disnok ti langki ha iya telilang hewa unong ekten USK Pradhan dikentu ya iperchang lang wo penklan ya kekam yongki wasikai. Ki pulit kawes Jaiñtia Hills de yok kem ki ya litli ki kari archaka ki wachatu hagapor wo Thmu gi wo kynriah hadien kring hepor arch tenistem hag arpu arterik yang uni ubnai. Dei wele kat kam itu bniah ka special cell yang ka juai DEF ya ko wadiya khmat daw additional SP u Jason Myram ksaw ya kari alto keten kwa NM ya number plate wai hadien ini de chem ya litli ki baik ki wada bore hapo khlo ya gini ki wa cha kena de tip kam u jopason rabon arhosos nem kerta wa umeshan ki langstang arpo ars nem kerta ki wa pen arnut to na kchnong thangrang wai upolmi sungo arhowis nem kerta na kchnong nong ba la musiang. Kini ki lengut de plagi wada togi ya kini ki archaka na Shillong laban wa jalu para. Ya ki archaka de langwa ki bru dara cha police station neventa katekit bniah. Ka jela Meghalaya da wai pegda ko ha kasin kuning kongdo ya ki thaw charge ya ki kari boarding ha ki santli ki thaw ye wada bo da ka Quincy motor ko MH Shillong ha mau lai mau yong Laikor kiting road wa artli hanong po. Ini cekri to ko ye uyo arang su genta ko emkam usu. Ka chnat transport depeng singaw bhago ya gani gejing sedang de wo ong wa gani to ko bhatam ne genta wo pediang ya ki kari boarding ne ki EV. Ka sorkar da ong hro ko wa gani da pencelur chok ko ya ye krek lang yong ki bruchimen ne genta wo penyar ya ilai iwan iwa yerngam wa ikhoj ha kejela. Kekurus in madan de pensnyau ko ya isnyau si iwajur hajrong ikena wadale da ki wa chong yong ka undum wa mau khma rang de wo ong wa kam ini ijat kena da penja burom go ya ka yung kesem. U presiden yang kekur u kraw kupar simle dalai Thmu ya officer u pek ya ki pulit ka mairang de wadawa wo pan ma pegda ling bagi social media hapo ars ni dadam yiu le hapo ars ni daw e da ka FIR ko pura. Heavy waniliang ka Khasi Student Union Kenshi mau panan unit da phaki ya ko khubos nyawlem tha ka yung kasem yung ka Stidolins imle nagchnong undum Eastern West Khasi Hills ye wechem ya ka medyap ko yung ka haga khat pratrik yung uni bnai hadien iwiar yung ka dan tentu khubod pang chukut kwan spi next station yung ka Akashwani Shillong katu temis nyawne sa ki program ki bot.
Kadi-kadi ka Akashwani Shillong ka jinglang ka semblang ka mala budak mentang si ka jing